nanya tu koki agama tak tidak gare nomor sidi ingerangi anu tamai okowata kalewe si ba anu pura ipaso betungan na ada si ba wanita mata anu tama tuh si ba anu masuk. Kemudian yang kedua tapacingi rotamai tapacing itu masuk. Kemudian yang ketiga talisariwi watakaleta ya ronu masuk si ba anu tamai ya miti italu inti na kota saupe. Mako mati itu tahu tuh kolino mega tahu na pasipulu meka mali otoko meka mali motor ako meka mali ako to libo na pasipulu mali ni pincang mali ni guci mali ni lemari mali ni saparimbe denan kana na wai masigi maka siaga wasumbangan pada itu lai galung itu Pak Lomi mandre dina lo masangking mako mati itu situngan na man rasa-rasa ki memang okolino komelo ya man rasa-rasa ki batongan na pasipulungi nasaba angka pa ipake ya tampar maka dapat ko ni pe tau de na ganna de na tunango tolo suruga anak na sinon rima dan nuangang ya tu ampai maka da taro ki lete pahala ya kong katau kasih ko tu bali bolate anak tidak mampu pakir miskin ya rega anak yatim talengi waju-waju kana mu pakai lo masih kole lete pahala ya tu maka itu situngan na aja na di mana pamelo jama gagay nangka masih itu maga kong katau bawa melo mala timbunan masurangi timbuna taluto na jadi di nami mekaroba itama bolana sempani na jama talumpan ni tapi ako ganna 10 tau karoba dan ganna si wani mako mati itu amalae aja na di pamasampayan ng kamalata ya makanya ako tayo masampayan na tumalolongan kaya ganna ya sa talyang ilipat napaki lo masampajang tapandre ya nana talingi tanpa auto na lo masikola ia komelo isasuaikan ia gagay makada amatengang imi mancaji tujuan tanya tutungan linota mancaji tujuan pakutana tatap parialita makokoe tunga moga atu tunga linota angkay ipangulo loko amatengi pole ka lancirangon na wite dua telu jamaah mata jang okuiri batay angkat tu datak kajanna mata jang angkat tu macurita-rita angkat tu tuli kajili-jili maka dadek to garogagaw to laba na to asalayang angkat tu makatan ni bilampilan nasi kiri tergantung poluk ko sitongan na tawe melo ipake gunay atutungan na lori agama na po ng Allah Ta'ala ang kataw mataja pa masesa nasaba mi tawi ko terlambay ang katotaw din ang kana masus sa nyawana na mo asalayang na yakia tuli na palisa atutungan na nasibaway paringar lori po ng Allah Ta'ala dito wakil orang imakadaja talapasang itasbih pa ang katoji tutong matyang bilampila tawi makadamelo situyacha tuliang kanabawa tulinagatong madari ka tiya pa makadang katong toro kasi taw kurasara tulina roto makasiwang itulinaw ja natanay yaling achan ningangati untu iya roto makatan ni rotasbi para lumi makada aja mula pasangin na sabaya ko jarita melo tapaki madari talupay yo poko takatan nini tasbihin akido pasti tingerang namuto mak bicara ni pacan ni ati itu nah hatuli maringar lori pong Allah Ta'ala na ya komelo ipa irana-rana atutunga linota ta coba gare jolo nawanawaibi ya komelo ki salama sitongan natalumi nomor sidi ya tawadingi salama si matama tatungang iparentana pong Allah Ta'ala jauhi seluruh larangannya ya rega nabelai sini na anu napesangkange kemudian magampang ipaupak tapi maraji itu jamah kemudian yang kedua tau tu 5 pacing ya tinna pole riaga na papole pong Allah Ta'ala rialena apa mega tahu pak ya kong kagaga pole winasawe na kan napa coba na kan napa mase na kan na cobaan na kan napa calang niga tanre pacalang cobaan pamasewe tanya pong Allah Ta'ala niga pe tanre makada iya gaga poleka apa coba iya gaga poleka mapakacawe ale iya gaga poleka palolodosa iya gaga poleka musibah niga malingi asangiro niga kali-kali aro gaga nang kagangka makadaki pamase ye atau pacalangi ye tau linoy mito tau na pole ye tanya po ang Allah Ta'ala
Ya kong katau na polay na aga maka dapat calangnya berarti tahitu majai itu pun Allah Ta'ala. Dalam kaidah tasawuf tahitu majai pun Allah Ta'ala. Apa iya nak berengi pun Allah Ta'ala tu ditanggap majah. Wasa maka dia tahu pandritata patuji musumpai aja mu patuji masumpai. Betongan na aga wadi jaji tanggai maka dai iya gagai jamai je iya gagai poleng ka majah. Maka solala Korea nasabatan niya harap kange tapi wadi jaji pong Allah Ta'ala justru iya na tulak bimakanja wale akale baraka si di pabu ya kong ka anak ta milaw piso na napay umuro na sitaw sitanga nilaw bangku lampe kira-kira taling tentu de talingi tataro mi ko copo na lamari tataro matandre tasakira to patasuk buto pa wadi jaji macai anak ta nasaba taniya ro naharapkan tapi magi de talingi nasaba ade cengan na mako mati itu pong Allah Ta'ala pak. Makanya madari ka tu ya hera kong katau meliwat lah da ikan na padongan na cica mi masam pajak madari ka tu ya apa ang kami mato tu tahu pak de mi mato na paja tu mangilo tapi setongan na makanja ni nasaba si sumpu niatin na lori pong Allah Ta'ala tapi maka de Imam Ghazali asiri matoko lori pong Allah Ta'ala atau pura masikolo ko sanawia pura masikolo ko pasantren ikan ni sama kada ni sabatungin kana makwe na cukuki batungan na yo pui di tomato ko kasi dega gatisang batungan na dito na kada kay kana padong ya pala tasapa bani tak bahasa Indonesia lebih manyamang itu yan tu ampai padongan ina pagurongan ina bita de na sirupa magi de na sirupa na sabab padalem masalah na tawe angka tawi jabijan na mancaji masalah angka to tahu ramparan na mancaji masalah angka to tahu kesehatan na mancaji masalah jadi ke kata saat dipalit tabutuhkan iya rojolo tilauro tapi iya tu napa boleh pun Allah Ta'ala sekali lagu rampengan maka iya tu napa boleh pun Allah Ta'ala ko maka daki iya pacoba ini mitu nonroi tanya pun Allah Ta'ala maka daki pacoba iya na ini mitu nilai wi ia korido itaw lori pong Allah Ta'ala dega gapole na papole pong Allah Ta'ala de na pidice lori alena ia kuya na tulit tarima pa de na gaga susah apa mega tahu nasang lengi je wilo lengi puliya kama kiro batongan na lengi agaga wilo lengi harap ka pole ri pong Allah Ta'ala tapi lengi puliya kada si de agaga pak bu no untuk pak buka na pole ya ro agaga iharap kange wasa tau pandita ta maka de kong ka anak melo mandre bali alingi meng akareso ko alingi lala na bukai mega tau melo milau dale tapi de gaga mena pigau de na coco tau karang jo pintu dale meki mangilau dongi pale aga taharapkan takibuarang ilala nang katama nasabade na mungki bawa pole langi nang kapo tau pahangi makoro nasa ko milaw do ko para pa je lima mo aja na tabar raya ro na likoy pong Allah Ta'ala na tanyawar melo na lo do pong Allah Ta'ala mega tu kariti ro lima na te makada para pa imakoy aja mo patingoy laba si matu para pa jari-jari mo di na ko tu katana kinro tataro lima te yang penting husuki na mo potok ko tataro ko di na makanja ya ko pinamakanja tari mariase iya ko cidi mitato makona makanya iya to naro tapi gao kama kiro yang penting deta kwahe apa tagang mite sa deta kama ko mi rokatana pak dongangi inti kahusukan makanan katutau pak bu milodo bo tandre palimana rate-rate uluna iya ko iya to paro na husu taro ni makoro aja na tamparangi kamangin laumi apa kami matutu tahu pak tuli jama-jaman na mite na tuli na ite-ite nan tuli namparang ina na de na patujoy angka pamalada ya cara mangi na sawaya anu makoro padahal dini sengyali na makwa nanya tu ko kiya gamata pak tede gare nomor sidi ingerangi anu tamay o kawata kalewi si ba anu pura ipaso betungan na ada-ada si bawa ni tay mata anu tama tu si bawa anu masuk kemudian yang kedua tapacing ya rotamay tapacing itu masuk kemudian yang ketiga talisariwi watakaleta ya ronu masuk isi bawa nu utama ya miti ita lu inti na kota saupe kigayasang ya ko masam pajang subuh ki tanawanawai gari siaga dosa takibu antara isalatu subuh siaga ateka majamu ba ko tita mapamula isalatu subuh siaga etata takalupa ri pong Allah Ta'ala mapamula isalatu subuh
ya ko masampaja loro ki siaga dosa takibo mapamulay subulat tulor yaro tanawanaway ya ko taysan ni makada seko tau upau jae seko akaseko imatto atiku majae akaseko ide usukur akaseko kata kalupay aringarani lori pongalata latilaw adam pari kakurangata napa talisari na sabasi kiri yan natuyasang tajalli takhalli dan takhalli betongan na pengosongan pengisian dan ukun itu pembersihan pengosongan dan pengisian ia kutule ni bersihkan ijolo jata napa takosong kawatakaleta puang Allah Ta'ala tapahadere napa talisari puang Allah Ta'ala tutungata insyaallah ini natau salama ina tu ampai jancina komelo isalama tawe pa pacingi mana ngi dosamu nasaba nigi tau mega amala na nama kura jana yana tu tau salama dia nak kadaga mata nigi tau malampi umuruna dia itu nak kalampi rangu umurut tawe alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nigi tau makanja amala na yemi rositongan nigi tau paling mega amala makanja napa na ya tau na tu koki lalaku buruk tawe na pada je tu pak darose te ya tu ngalinoy pada ko loki masangking loki mak daros siaga ikan nasarui lolong tapi ia ukuran na pongalata alangkan ukuro maka dia pemuat di mangoto tama suruga mangoto rewa lo bolamu na rekogan na isaromu kama kiro jadi itu situngan na onrongi mata jangoto pada ki buru oto aga meyola oto amala tama suruga jajeng ka tau de nang oto rewa lo bolana to dukiro badang magi de panagan nasarona na tampara ngoto rewa kama kiro jadi tapi gai memang ni tagan rusu memang ni makaresoe na mega talo galungin an bukon andre na mituli na jama betul kan na kada ko pulang mandre di Sangkara mandre di Cindolo mage de na kareso mako mati itu tau tuwe kolino mega tau na pasipulu meka mali otoko meka mali motoro ako meka mali ako to libo na pasipulu mali ni pincang mali ni Gucci mali ni lamari mali ni saparimbe denang kana na wana wai masigi maka siaga wasumbangan pada itu lai galung itu Pak Lomi mandre dina lo masangking mako mati itu situngan na man rasa-rasa ki memang okolino komelo ya man rasa-rasa ki batongan na pasipulungi nasaba angka pa ipake ya tamparang maka dapat ko ni petau de na ganna de na tunango tolo suruga anak na sinon rima dan nuangang ya tu ampai maka da taro ki lete pahala ya kong katau kasih ko tu bali bolate anak tidak mampu pakir miskin ya rega anak yatim talengi waju kana mu pakai lo masih kole lete pahala ya tu maka itu situngan na aja je na di mana pamelo jama gagay nangka masih itu maga kong katau bawa melo mala timbunan masurangi timbuna taluto na jadi di nami mekaroba itama bolana situngan sempani na jama talumpan ni tapi ako gan na 10 tau karoba dan gan na siwan ni mako mati itu amalae aja na di pamasampayan ng kamalata ya makanya ako tayo masampayan na tumalolongan kaya na ya sa talyang ilipat napaki lo masampajang tapandre yan na talingi tampa oto na lo masikola namutu te galas mi tapinu ngangikoy matapinu manyamato yami ko paboto tapinu chicha mi tumalolongan gamakiro jadi aja na idi mi baranongi na mega malata talingi tawe nakibuarangi amala makomi tu akatana jadi pandre tawe alengi pa ilau doang tawe supaya mega amala taja na di imba makareso apa silada ki ko di pa silada cedelada mi na deto tu wakada ba tak bere manang gata deto na magampa itu ampe makada nabita ya ko manasu ko pegege wena mo bawangi bali bolamu kamakiro betul kan supaya ko masampaja ngerotay na puranan re kong kabale mo lim na subale mo bawangi tawe na puranan re ro subale na sampaja na patasabo tumaleka milodongan in abaraka tutungan ichicha masampaja na makada nabita ya ko mupandre tawe patapulo so na patapulo wanin na pacapu ko tanah akasya ke masampaja nyama paidi tapi deto sina kada aja na pe wasampaja ya upandre bawan ni tawe deto na mejaji pada mi itu patau mapuasa ni gini mapabuka lolongan ya pala pada palan atau mapuasa karaja na pe mapuasa ya apalan na miro tanya pasarina iya panandre ko mabali kaya saya panandre ko mabali iya panatara baluna ko mabali papa na samawatan ya ustaz ko to may malampu nang kalalan na malampu tay na de narogi
angkalalan na tinggal pikui care patuju ya roga gena lari loko de cenge makomi ro sitongan na kemudian ye komelo ki matinro asikiri ki makanya aku sikiri tu pakapat jangi mata yo pomiko kuyolon talpise sanre tulisine toro mito mato ato nakasi tulisine toro to panita we paja ini wasange pa dega hapurana ya tu kalau lo emi tu magala mita pele cinta di to mato paja ini madari ka tu makada magi je kasina de me chau na tulia mo tu malolis we na melo ni tu mate he tanawana wai pa he apa ia tu tahu tu ya pak pada mi tahu buta lete ko jamba tapat tu pada mi tahu buta lete ko jamba tapat tu maka Imam Ghazali ia tu atu ngalino pada tahu lete ko jamba tapat tu na yero jamba tapat tu igatungi buah-buah tuli mega tau maka da tuli nasapi ni ro buah-buah iya na ro keindahan dunia ro tuli yala ni ro tapi tasabu pi kada wah bonni pale kama kiro batungan na mate pinapa melo mainga dena cocok jadi itu kode ni risa kada kendo tapi manasa to ya ko tumi te pada manasa mate batungan na alai aga-aga nei pasadia moloi biero aja kamal lauki na to maliwasang aja na cek de Bogota pegaiwi takuragangi te lala supaya na bokongangi aja nero waramparang itu limelo irendring apa mega tu tau pak tu indra mi batu lina jama aja na yero batungan na yero agamata na kilorangi desa natengi agamata masapa tawe de natengi dangka tawe justru nanjurkan de natengi agamata sapa ijama-jama lino de dika kelarangan nagame justru perintah na cacala ada tu nabi tahu malam mai ya na puji nabi tahu magalae tapi aja na to tak lupa lori agama apa angka desa maka da ia tu tahu mega warampara na tak lupa lori agama na nomor 2 tamranaka jadi aku engkau tahu barisi ya aku meloki barisi kedua ya tapi silapo ni warampara aja tak sampaja bangi tahu aja tak salah ini barisi kedua gitu tamranaka wah masih jai kama kiro tapi ya ko melo kita masuruga meloki manyamang ya ko bangi tawe tapasalaiwi tapi marajing ya pak marajing ya bu ya ko katau matangangi masa si bale nak bate ta pernah tongko ibakoro bale na napa natan ra cobe na law majene makurang ya mumay ka ko masa si bale wih tama si loro na mo sading matu bawa pulau pura pina sumanaso pi bali aja tu makor manari makor batungan na kadang ngero jama-jama lino ipatuju ni pasala gamata aja anu cek demo je tu bu pak anu cek demo ko meki salama tinggal ya ko puang Allah taala mangobi talawi sija nanya to di makokoe ya ko matangang masa si bale no ni HP na tapelo malay parno cari palimana nakai kada halo magiro HP manguli tapi aku puang Allah taala kada dia sadar tahu makana ya komeki pakang kay puang Allah taala angka papa guru na guru ta Ki Ahmad Husain anak guru na lena guru te malapyo maka da patung ka iji nabi tap tuli pahadir nabi ta si puang Allah taala lana tutung linom ya ko hadir ni nabi ta si bawa pong Allah Ta'ala dena tu gaga susah de tu namu takalupa lori agama peku care pahaderi pak denang kanaka dan nabi tapaku ye tapi lalam minaki buat panditata napasa masuk baca Allah napasa tamai baca Muhammad ya ko matungkan ya Allah Muhammad tamai masuk itu napasa pak manasa dena nalapak nabi ta de tu na tak boleh apa tu yang kini nabi ta hadir toliang kan nabi ta hadir de tu na ta sampak pauja itawe apa tu nabi ta maniti ngerang apa ia mitu na mega tau magala mau pauja tau takalupa pura pitu matu Allah i pauja syaron na tau astagfirullah mako memang ije mad iya tu madari mako memati itu setange tuliuk itu mah pengaruh na sama mako memati ba ko aniro na cocok ni mako memang na tu ampai ilarang ipau apa iya ko din ako apetan na siya sana ya ko mako igiba ya sana na temana agama apa majai ko ipawi niya pa di namanya makong kajaku ipawi aku nih de toje na korone biasa makun remi mega makoro pak di tapi angka tu dosa na rone we malada to ngangi makun re maka da magala mak bicara na sabak mandari de nuletah ngi roti munna
madari letangi timuna makana tapi istighfar tabu iya ko maringarani lori pong Allah Ta'ala nabi insyaallah takalupa okoro anu majae makitu situ kan nakatana jene ya tu jenne bisai makalimo mo ki kai bisai batungan na ya ko jenne talu ka melo ipake ku itu sitongan na batungan ko to makalimo mo malahir ang ibisay na sabawe ne kaya batin na mapasang ijagay timo mo aja na poji mabereka dan masalah kamakir itu lahiran na batin na sitongan na jenne ya ko lima ibisay jagay lima mo aja na poji male anu masalah kamakir ya ko to majulu mata bisay wi matamu aja na poji makita loko no makalilengi ya ko do chile bisay malahir ang inola we ne kaya hakiki na mapasang jagai wi parengkalingamu aja na poji marengkalingan no masalah kama komir ya ko aja wi bisay jongkana aja mu jagai wi he toli palisa ipo Allah Ta'ala nabite aja patuji lori anu majai ya no ria sejene taluka tane tu makada cica majene na mate tau pusa mia tu pa apa maka tu gatau makoko maka kalelepahan bahkan katau runtu pak masampaja na pato melo lutu Allah desa kada pan napi kata bere mai gatu pak na yana tau make pak tau denang kana si sumbu puang Allah Ta'ala kapang magi wa kada pak namo melo si maringar alo di puang Allah Ta'ala mako teta na padahal magampa ko to melo maringar alo ko puang Allah Ta'ala napa ya tu puang Allah Ta'ala to li aktif pada ko HP melo ibel to li aktif tu ini mitah kalupa kamakiro jadi akong katau melu hubungi bu namate si wali tu HP dia tu namet tama tapi puang Allah Ta'ala dia tu nang kana non aktif tuli aktif ini mi madari den aktif kamakiro nang katu pulsa na lengi puang Allah Ta'ala pulsa aga ati dia name paja tu dia tu ampai ati nulle pasigaru tallu aga-aga cica wattu wadi jaji atau masusah atau manyamang ya tu hati itu tapi akalangnya deh tak cica mima pikiri si rupa minola ya tienu le gabung ka dua na sabab mako mati itu ya tu pulsa na lengi pong Allah Ta'ala dia tu name capu pulsa na pong Allah Ta'ala kamakiro yo puidi mapatu-patu mi emi ko to masampaja na ingar rata cinampa namu yero megato Allahu akbar itu kan nalite sanala ko na baru apu je aja na jolo tanawan-awan yero hukum he jadi ia ko makna kehidupan pak angka tau pandeta terutama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali na po ada maka dia tu situngan na makna na kehidupan ia ko to melo kajiwi ia rodosa ipigau kam mana sa tasalay dega ga tau pak mapacing namu iya tasa kami maka dapat bicara mapaci de karidongi lagi pak li warajin udapi mana sama kada kurang lebih 8 tahun wagure sanya tasau lalu ngerogene de le dapi di pemaraji mo pa utimbang agak di Cina rekong kamaraji mo pa batungan nama dari mo pa tak kalupa pura pitu matu makadawe maku ya kata na pong Allah Ta'ala he apa ya kong kana populeki pak talapu yoto taja tamacai wadi jaji iya tu talapo na tu otoy angka gaga ko tumelo na lingi pong Allah Ta'ala angka si diriwaya pak angka anak muda malopi iya anak muda malopi we matangangi matang ngatasi nakan na bomba lupina nasabbo curu lupina lolo dangkangan na apa padangkang curu lupina lolo dangkangan na mancaji nangin loko si de pulau mancaji matukang kayu minang kanandre sisana pure matukang kayu makoro we maki buah ilopi hikmana nasabbo lopi na macam maki buah lopi maki buah si lopi na pamelo rewa tapi watuna rewa nalapo si bomba buru si lopin nangis si les si pulo non rilatu Allah patanno si non rilatu jadi maki buah mancaji jama-jama na matanno siapa curu si barana curu lopina dena dega kana punai matanno si ba guru si matanno na pasipulungi nang kagagana si sanero tanungan na pasipulungi narang we macai maki bulopi macatuni maki buah layar na sabab patan non rilato jadi pede ahli ni si senang kalau pinang kalayar na pake niaro na kan si bomba labu si tapi dia na macai maka dawe sukuruka ya kene dia na buru lopi ku dia macam maki buah lopi kene dia sinalabu dia macam maki buah layar si sana curu si lopina labui tappe ku si dia desa kabatulangi angka arungokoro angka tatuana maka dia panawat ding ipu bayi ni ya rotawe na rekon katau macam maki buah lopi lolo layar na iya roto so gila dak nasaba ale na makatan ni kampung
hikmah na ya he betongan na ya kong ka aga-aga angka mito aga-aga na subungi po Allah Ta'ala mena pitangi nare ko tong matapa mo kamakiro tapi ako tau din na matapay paringarangi to atuju ko po Allah Ta'ala na maparingarangi na mega tau pa talapon ito na sa na coba di na marigaga mega to tau makoro takalupa ko gamay jadi iya komelo ipa ikaji agama makadaka to na iya kong kaaga pole idi mitu nilai makada ya pacalan na lenga po Allah Ta'ala idi mitu nilai jadi iya kong kaaga pole aja tanilai majai aja takada majai na cala po Allah Ta'ala tapi tanilai makanja angka agaga angka hikmah melo na lenga po Allah Ta'ala iya ko iya na tanilai pak denang kataita majai si dia agaga maka reso ki na dega talolongang de na marigaga nasaba masapami mami kamakiro angka daleta de tule de batongan na de na ganna yero de na sasuai tilawe cuco ni ko de na sasuai tileta pa de to pagaga tau pa mate maliwasan ko kampot ampai madari ka ti makada iya ko kampot pa de to ka tau kasiasi to sukurumo iya mi mega tau perri apa silangat ya ko tau kasiasi pak melo imanre na de gaga ya ko tau perri ang kadina taluyuta ya di mega pak ya romega ya ko tau kasiasi tu de to makuramo kamakiro tapi tau perri mako ko kampot tamakai ka apa ni te bali bola na mangoto mata toji na mi mangoto menre ite maka pak mega mema dale na mole na meto menre na balumana ni gagana kamakiro batongan na iya tu aga guys itongan na agama tadi na paksakan cinai mi okolino tatak lupa jadi inti kehidupan yang mau tak tani taldewi nomor sidi sinin na jama-jamat tari palawa ngawatue ya koloki masampaja pak ya napura batawe na sampaja sunna pure masampaja sunna tanawanawai wijolo siaga dosa taki bu apa siaga atas salah siaga teka maja tanawanawai manang inapa tatobaka ripuang Allah Ta'ala nasaba itarime itu pak doang iri palawang antara asan dan iqamah tatobaka ni ripuang Allah Ta'ala napai masampaja mapaci siki itu kaya makom itu akatana sampajangnya mapaci siki kemudian pura si masampajang angka pe dosa tapi gau tas tilo si puang Allah Ta'ala nasusui tapi tapalisai age palisa kang amala madeceng jadi asikiriki na reko pura kitoba subhanallah subhanallah nangke engka pa unna tabaca asmaul husna ne ko tuliloki masapari asirapulo na serasikir na cede mi rawat ipake ro cede mi rawat tu ni pake ya ko tulle ma pala ya ro kanja paga apa sifat namana po Allah Ta'ala ko tata imaringa ralori po Allah Ta'ala jadi namuya miro tapakoli ya pe ko makada deje wa pala iya namu makada mi Allah 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 yang penting sibat tu ati temangilau apa mega tu tau maka demi Allah tapi sandala na ningar Allah motoro na miningar de na tu nakate tu gamata iya na kelorang agama iya ibaca na tenang hati iya na tu tala sikiri dia tu na susah na sikiri pak bu aja tak wa pala manang iya pak dongang ina pak gurang na bita aja na tasapa pak dongang ki ka manyama sa di kota baca pak kami matu tu bu pak dongang iya pa namanya maku iri baca iya na ro ta baca kamakiro maka da Allah ya pa saja namanya makola ilaha illallah baca iya na tu ya pa maka nabi ta kalimat la ilaha illallah maka tujuan na jadi du imanu mikum bil kalimatin la ilaha illallah maka tu ga fadilana la ilaha illallah magi na mega to paidana subhanallah nasaba angka sahaba ya mi namanya makir na baca maka nabi ta maka padilana jadi pede mataranya tina maka taniwi na mega apa tau iya ko ya mi tumbaca di naganna padahal na mole na dito kana baca okoni kemudian yang terakhir irona yang pertama kedata tengerangnya tasalata kemudian tali seriwi tak kosong kangi taringar lalori pong Allah Ta'ala kemudian aku ragai pak tatimba meman ni aleta sebelum mati di tuje tu na tawi jami pai mandari kak makada sampai jasuna ni gari duan rakangi na patu dan nawanawe mapamulai kalau lo siaga tau tabal legang kamatoh na taisang na idi jamai kamakiro akasiaga maballe akasiage deta sampaja akasiage makutu akasiage makete ka maja na taisang na patatimba kada seko deci kuko mata na mo pijata na deci ta ala kulahu di makamala sija mate kai kamakiro yana tu ampai makada nabi dalam salah satu hadis macila kai ummak ko nasa ngele na matappa na dini sangonran ako mati yana na masuk na idi jamai tanya tahu na taisatu na tanya timbang ngulawa meloy pakai ngipa idi mo timbagi ya kumigay kalasita na decita ya kareso ni sija sa kira yan na rupa labangi mamagi-magi na baraka
Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum